amahoro y'Imana nshuti muvandimwe, amahoro y'Imana wewe wakoze subscribe kuri Olivier Media TV nawe utarayikoraho nizeye kuzayikoraho. Nyagasani Imana akomeze kwifungura guhaza ntabwo uri gutera umurenge. Reba uko bimeze hano kuri stade Amahoro, abantu bari kujya kwinjira kuri match ya Mavubi ndetse na Lesotho kubera ko kwinjira ari ubuntu. Rero noneho akavuyo gahari karenza ko bushize kuri Nigeria. Mana yanje turi mu masaha turi saa 9:05. Suko ko umuntu ubuze saa 11 yaraguze tike muri VIP cyangwa yarabona haci. Anyways, ndashobora kubona haci. Ariko butatiye tubasaba igihumbi nagara amafaranga menshi. Bakajya bashyiraho ibintu by'ubuntu ngo nibarangiza bazaye n'amamodoka yo gutunda abantu. Stade nishaka izajyamo kimwe cya kabiri. 22,500. Nta kibazo ariko ibintu nakavuyo. Nta kavuyo, nta security, ntaki. Baba bafasha abantu kunda abantu bakorera mu migina bifitiye utubare mu migina, nta muntu bakorera, nta muntu ugira gute umva. Ndebera nawe. Ndebera stress, ndebera kavuyo. Rero mirongo igera hara hirya hari ahantu polisi iri. Rero mirongo igera hirya polisi. Baragenda barekura bake bake. Sha ntayo nakwinjiramo pe. Ntayo najyamo n'izina ry'Imana niyo habagiye gukina Brazil na France cyangwa Espagne na Argentine mu kavuyo kameze nko gutya. Ntayo najyamo. Najya kuyirebera kuri televiziyo ndi gusoma akantu kamwe bucece gake. None abantu bakoraga n'ibipangu bya hano hose, ibipangu by'ahangaha byose babisabye gufunga. Abaturage baza abafana bazaga bakiparikira mu bipangu by'ahangaha
bakahagira parikingi bakiparingiramo, ariko noneho byose babifungishije byasubiye urudubi. Mana yanjye, ibintu by'ubuntu nimba ari ukuba bimeze muzabyihorere. Muzabyihorere rwose. Ndebera uyu murongo. Ndebera uyu murongo wallahi. Uvuga ngo nimba mubizi neza, umurongo uri kuva kuri stade Amahoro hariya hafi ya arena, ukagenda ukagera mu Migina ndetse ukanaharenga ukagenda ukagera kuri Airtel hirya ugana kwa Rama. Umva ko ari zgaho. Izgwaho rero bikomeje kugorana, reka turebe ko abantu baza kwinjira nimba biza gukura. God bless you. Imana yonyine bahifungure baza niba bari guterema. Kora subscribe kuri Olivier Media TV.